Hadin belami nak kamera menteri rang badu ke jela konrad ke sangma hak jinga kren halor ke jing temu jong sarkar man manjur ke amendment jong Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar pusau ka khasi Students Union kala pentip ba ke jinga kren kam sngo tenat bat kamlong ka penhun ya ke seng ke SU aba kren sikilat pathai kubor ba lambok starwell marngar presiden uloong ke jinga kren kalong ka pen artatin ya ke KSU bat kampen hun hor kejing dawa weng ika amendment juga Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act arajar pusau uloong ka KSU kambam jakluit hakakam hanre ka seng kalong rangba ban ai kejing tho badai men pensange shwa ye kete ka ak ka KSU ka ai ka kruo ka basai ba baro ki MLA narilum khasi ba jentia ki bala pensyong syuki ling bagi paiba rakidon ka jingkit kli bat ban penhun ye kejai benriu dei ban ong bet tangko ke kentin ma dei ban pensange shwa ye kete ka an ong umba lambok nakleng KSU ka pentip bakan sa syong jingelang ling ba ke isi kumno perkhat halor kane kamat bat ki senjam ula dei panshim Uhi minta kesini hadian ke jing perlong nak kalian kesem ni katuka jing ki wajib ni kum kata jing persa ya jing bom hon bat jing bom lawan pedang yang ini ke amendment cek khantam ini ke an lawan lalong an yang dua cara usang alak ban keren kuasai ba kecing keren kalong bangin sohun kabadang dap subun jing tatin ba hot nak kalian siam ulah kubur ya kita di balong belit pun kita kita ajin thok na do ran chuna bari bangi tua man panha so kan principal ak kabangi kita subun ki kita ki lubul ki ba dan kam panha pencana balle si kilong pecing diam ya ka jinglong trai jungi ya do siap bat jolong bakarpak na jong hak jinge ther ka jinge tai ka sarkar kala pani le jong ini yang jutang wat preng tikimat ki bangi la snow la ajin tho handrei tang da ka tin long ba don kam ya su ya kapor ban priang ni ya jumon jongi kata ru tang da ka tin kam ni jing tho dang kren susu ba ya kenik an don kam ban pan ba susu maka terbar senrai handai haduk banung jani tengdang liang juga sengi keren pasai bagi bon ni jing keduk ta sengi ini sasong perkat kum kesi isi bila nanti dengan le nomor nimpua bagno ka an ke bag sarkar kan marang luang ban mau juntut bajung nong jadi terari kata usa kai bot on hon tip en abian kan handai pisau tu i kidon ka not kidon bar jong i ba kalian senja khadlu song bai hu se ai hu se no tingi su thu bat kwa ban keren pha kan kruo sebero tu yang meli kasih napok garidum nyuk bring nyuk trap berkoi lagi don ke jingit kli ke basai wabet bat ki kwa ampedhun yo pai ba ulah jiet ke song ski ki ben ong tang wi kentin don kam man persenge swat ni ki don kam ke jingit ter ke jingit tai hot siam terwa jakarta ro ban ong ba hakita ki amen ben rok soban pun sokot ki sang balang ba per pun sokot te sinjuk nu sa chunong ki traditional institution ba per banyak ter banyak tai ban ajmut andrai apa gi le ki ne beli ki belum ki belang kita ki setiap udah berokot aduh sedang staga pelong ni ka seng bangi i ba kan ka ani pelong bedko ka bangi kwa man pencana ni ibah tu entah kini seng seng bersih kuntan lagi ki beli jing tho ba ka seng tho tha do ai ki betu ba tho jika syong sa ka kaki ha ki so thu adu kan Nuk ni nuk syada nuk ba arja aku sa ki pas kan peserta sempat ibnu isti udah rokat kasuya itu ngilngo ruwa kita ke emle kasih joni baru ya belum ain absaru kayak itu pangtang publik dumindu kembo ikan ya syokno asyhadu bin syam bin taki opinion ko per gelak ban ajmut boda ya ka an ta pak na ba kenun mi cetak ko hari mentagi bersang ora teman-teman pikiran ong bagan pen like kita ka ong ban benar belum mar pai ba supaya dei tengku di ai trai dei ba don pa kemudian suara
hari ngasawan dong buat tangkap prinsipal agro tabun Pak Jendoko. Malam, puar beladap. Uang ba kani ke MIS PF kanum yak like ya kata kalan transfer act. Kata nem kejiakran kum kata hangke. Ngilaya kan uang namanya ilat hentai sotu hi nangkom ke ak teng ke ima selak sosial kai lupa mata as teng mipa. Ti kata syukuran berbeli rutin teng ampun. Kalau kamdai ke besok bang ingin sania akan 100%. Jadi jenla dak soto ya kata beli naduk kong tem sim ke consultation suate banyak cakma. Dalam suatu bagian kabut yang serkal sih tengyo ban kensel nam tak kecing nakam yang serkal bagaimana baru rakyat ni ni suatu serkal kan pentelun be atau instan be ada kau serkal ke penting kam dah nu kelak TV dah nasi ban persya berkelat ini Kibun kilat kenti yang wangin habannya Nrai kum kalong long ba ni haban ni song ban ter kum bersih agwang saban perkat jenai ni kakam dengan kuat ngim kuat hidup ba ke sarkar kan le ke bor ke no bentah rai haban sap ke sor supat ba Malam iong ba sarkar kala syukran tang dah ketin. Bahkan sebesar biang haka dorbar senrai banwan dia kani dia bukan le amendment. Lada sarkar kam ai da kajing tho. Kani kam sim su ya ta kajing penkela da ka ba take in consideration ya stakeholder baro kum kaseng ya gisimjar. Takadang wong saban nga soto kum kaseng idon nga sesong ban perkat ni sele ndai hab ban bu jikrilan ni minister kasih kemele kasih gile yu lo na kakap ngi pha te ki makin long binong tho an ki thau ki an ban ya dam ki an ban dam ki ban long sai ke dan kalian mesti la kalong menurut ni sesong perkat ngim ong ba ni bam jiklu ki kakam ni ka pen ila jong jolong ba ajong ni ajing tho an rai ke mi kan du ta sing ni sukram sai ngim hon satia Ki pan jing tho na men baka ai baka man. kata ka song ka kamram jong sarkar bangi ai ke jing tho song sarkar masukut ka ketin te ngi usap ya keren ketin Hi ke government kong kumien. Bangilai keren la pun sibun bagi tu jing tuna hi ki kendon ki beper jong ka ak. Yong ni wara ki ni amendment ban include ya ka. Dan transfer act ini yang kau kampat long kadang duna pula kita ka amendment. Kam ajing motoi ru ini nomor ni kalau investor friendly kam beneficial ki pai ba. Jadi ngilai thiri wi aji yang mengin se syong ni se keren nak betaban amen li kini ban pensai su si pai ba ban pensau si pai ba di nalor nang taru nilai keren ru kilai ong ba suap ingin free mi rules suap ingin amen su kini habo ondor bar senrai ni sakot di seng halang baro oper stakeholders adu inong elam snong inong elam hima di traditional head si baro nrengi ong pet ni ke bangi ka jing tho kini ka an ti kalau ka an cakor yang patla ban pediang hadu mentah Henry ya kata kajing ong gajung piru babin sakhat ni syukudiang nomor bidang ong tangka ketin ni pali officially deka sarkar ka assure ni ban khat kata dekat hadu berpoi kata kapor kan hadu ka sarkar kala peti saya kam ngiting nomor hun hadu mentai kena Malam hang bai dia baka tiral pat kai kajing ikan. sampai keren tiral keren pinya keren liu kelin tiral ha nadu mun suangi la pen ibe ya ko opposition ingin tere ar banyak keren tiral Hang kan keren sampai keren dan di situ slow dengan jumlah rakyat kan kita ini berkompeten dengan kemudian ini sistem kira ni kita MD Helor kata kalau rem kan bagi orang bahan agak men ngi penrung ya kami galia dan transfer act nri hebak ngi puli bahaya ya an beda nomor puli ke memorandum bejungi di dan sibut teli mempateli di poin si bagi pengiba bila bor do kata-kata kita governing council kalau ban bypass di an di beper nri bagi keren bagi kami yang kinam bypass di an beper di state laws ada lupa dengan beli elaborate beli pensyai ini tigi yang pengisali aku rules dia wala katar yang tanggi rules sebelum happy pun berlebihan ya bahan tigi yang toh dia bingi snai ka amendment ke pertama wala di free megi rules saya invite yang borok di stakeholders kata di assurance kejongi ini ko bangi ong himene ba mengihi ni yosgo verbally tang dekat tin nyempat di dekat kam tengok bangi empat di dekat kam kemun mengihi empat pun ban yang ya kini ka MS IPF Act. Ika sarkar keren kau makan jumlah rakyat ke investors lembaga agensi kan rakyat kita kejelas kami jam itu hidup kalau stand government itu pada sudah tengah cakap itu pada sudah tengah
Lebih pulih kan ni act berawai ya, ini bah kan ni kalau investor friendly, ini kalau people friendly kemudian lagi baik bah langsung senang. Dia lalu tak kena rem ke mangiru ni select banyak dulu ni sebelum ni kejengki di beper. Nah sorkar kemenangan ban sistem ke orang bah insa aman ni kan ni, ban insa penbek lagi rules. Mereka nak keren kat tim, kami empat ini dekat kami kemudian empat orang ni orang baik marhmat ia kemat jom chief minister bagi kedua menteri bagi birokrat hang tu bagi dah ngalong apprehensive hi bat nyempat hun nya ke baik keren lebihnya keren sekarang ni rupa sulut kai tak apa kita bagi empat ini kita komitmen ke pipi kular ke pipi pensyai ke jitho in black and white kemudian nyempat hun rei ni margi ke bagi yo kuliah ke dikan ni pementang isu snow